Pha sajlate phalakathar nimong sungsa sangtheng ani rangsakni khapangni adong sodok khapangni joto borong takuk bukuk songdok ani hamja kupmani sikli rok khasukni cherai khonai rok joto faithful norok joto norang haina hai tini tiari TV YouTube channel bisingtui Christmas ni belai khakaham hamjak makufur yafar o Christmas ni salo norong nang tini kaisa saimada na usungka konya usungka abang kan ki norong jora-jorao ani kok tiari TV ni bisingtui sujak kok baratero odre potorong khnai tongo nugui tongo abang mani uklugo koraksa borokni subasu tongo awang kanki brother bojon deborman bono o tiari TV ni chalogo brother bojon ni bagai tiari TV ni bagai faidi sengkai tamna hammer layana sobrai no hammer layana Tangai sa bobog Jesus Christ na Christmas salo bin bagi hamay doana te kaito brother bojo no bini tiari TV channel no bini YouTube ni channel no kaito te hamay kaito nai sang suri laina tai hamay bo yapar laina habin logi sang subscribe bo kisa bono klai chuwa kangki belai hamnai ang no koi jawo Tini Christmas hal pai shop pakya hohom dodom ke bibang jagawan no bekhat tong thok bai ke cherai khonai joto turisro pai layang nai man jora kaitin kok thaino phurna bagai sana bagai tai kaitun hamsak mano sungsar pungna bagai joto no pai layang lai mani jora au Sang Christmas te bisi ketal ti tong thlai tong phano digdari jengjal abo to te paya podrei pot kulum kusahamya saya bai to tongnai awon bising ti phano sang o tong thokno o hamar no yasak layo jaga o poristiti hamya tongnai jaga sato pitubu tongnai haipuno Christmas no Sini kulung ko sarang bagai hamya siya klay tongan bagai dukho birman malay tongan bagai Christmas klay manya amo hai jarong no ko hano sunung mukjo klay piro dormi bagai sakthare balai kaham ke shuri tongna bagai te kai pin khatsum hamjak mano borno bagai tongna bagai omo kaisa Christmas ni balai kotor kokse kapani takukte bokokso ang tini kok kolok tu saya Ani Christmas greetings eba hamjak yapa manis kotor tamke subject kaisale angarno kaham ke khawa bujak theng hamare nathang hanai masawo mosini jotto ni bagai tini subject ang sanai maki kai torong kha kok Narwknai sa kai torong kha kok Narwknai eba kok Narwknai sa jeng bini borok ba Jeng bini besarok bo kokno Narwknai wngdi ang hai repeat lainai tinini subject theme kok kri kai torong kha kok Narwknai jeng bini besarok bo kok Narwknai wngdi tab o kok no tei semai ketal ni bebak kok amo semai kesam Jesus Christ ase sekene pasal soche satu bosol sekengno binin ase phangin kogrok tantang ne kor biwak no sujaka awni bagai no kebang kok ang purinong saya tono o Christmas abo kaitun kok nang phai mani kok se Isaiah chapter 7 verse 14 arwa mohe ni sajaka
Yesus Kristus aslinya sekang bisik kebang masukkan. Kini bercik burarok, taku bukurok, paili yang itu merok, okong kisah kenadi. Ketar Bible ni, eba Bible ketar ni semai kesam. Yesus Kristus aslinya sekang kebang bisiono dia riwai okok sajaka kebang elembak dongkon ang kabang puria tiny porina yang sajingo busaka aboke Isaiah chapter 7 verse 14 eba 14 no betango kok sajaka therefore the Lord himself will give you a sign, behold the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Ang hanapuripnay. Therefore, the Lord himself, kaito, boshak no, norokno punogiranay, naidi, bersikli koroksa bo busasala, manay, and shall call his name Emmanuel. Dai, boni Emmanuel nay parjaknay. Emmanuel humanike, kaito se, sembay baksa. Eba kaiturse sembai tongo. Omono Christmas ni ka tongtongma, ka basama, ka serangma. Kaiturse neng bai tongo, ang bai tongo, sungjoto bai tongo. Bari kat semani ko, neng genangda gerida. Abani kun ko kerai, naik hokda sitraga, abani ko kerai. Kaitur neng bai tongo. Abani bagai se, Emmanuel neng bai tongo. Abon bagai se kapang bising bai munai di tong tok di busang agok di. Kasi kok tam sakang ki. For unto us a child is born. Sini bagai celabosa proksa rezaka. Ebar rezaknai. Unto us a son is given. Sini bagai celabosa proksa rezaka. And the government will be called wonderful. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. They both belai mohot wana masinsa. Ngai, klainyai, pernah kerenai, keplai kai kerenai, pai playa apa? Di apa? Sungai pai plati tongai maniko, Prince of Peace, kacang Raskuma. Abuno Yesus Kristo kaitin songdiri sarung asa kemani. O wanang sinca perengkirmu perengjak mani, pai playa apa betong man mani, kacang ni Raskuma, Prince of Peace. O hamarino sing sin kapung ton man ke, omon sin pan, omon sin tong tho. O tong tong na tơi nang Christmas celebrate kaidi kaham kok se. Yesus Kristo asaban kok se ya tungun balino sang Christmas palayo te klayo. Kubun sang naiki ya tam tamo ya siya gras kok saja apa kotor ko ya. Yesus Kristo asakya sang bina asai mas halno tơi sang bono diai klaikya apa sekotor ko. Bos halo tamun ka apa tơi thana ya. Tam ke elembak saklai rugo, dai semai kesamo saklai rugo, saklai jak nang payo, omose, bon bang nang sabjek tu ka, kai kirong ka, kok narnai, seng bini busar rugo, kok narnai, wngdi, omose kok, nang yes ke yes nungdi, no ke no nungdi, omolo, o nangkuk mani, gyan ni kok ma belai. Nang man kok se ai ki ni sago santi painai nung gorbi tongnai buiba hamjong manai nuk ngobo khak selai thangchang tongnai manai ketar mo thabo khak selai tongnai manai kami halo political rashting rogo kethalai tong manai ka rogo tong manai kok dar klai mawo kok nar mawo bai ki nung amne sarinai kok nar mawo bai ki nung abuno tik tik klainyai omose sina apol kaham ni ko elam bago sungno omno kaito
bo klaiman bisin prongo bo kok naraka bo klainai abai nung paja bo kok naraka Christian rock kai ken musara kok narak na indi ai kisasang pohon mana ni agi sin kok makamo tan unani Takuro bukro angdong bagi suri tongnai noroban bagi suri tongdi haina hai bisi ketalogo kaitorni kok heratui paina ang te bisi kebang kok solia norong tingni subject dai elemen kok naka ang te kebang scripture utang lia example utang lia norbai ang malina tongnai mudonar di paithago haina hai ngam kojawo tiari tv brother bozom ni bagi norong suri jadi dai bo subscribe kebang dangai tongo abni bagi norong ni kising halorokno subscription bagi kisar horjati te khlai ni ba kuidi ahake sing tako bini channel bo samu khlaimina bo temu khafori khaba se khlai thang mana trei omono kaise koimo have a wonderful Christmas celebration kaham ki Christmas palaidi bisi ketal palaidi norong bagi suri tongnai kaham tongni God bless you all blessing